Manifestacija Crnogorsko kulturno veče otvorena je izložbom akademskog slikara Luke Lagatora. O njegovom stvaralaštvu govorio je Ratko Šoć, akademski slikar. Ovo je jedan vrlo lijep gest da je on Lovćencu poklonio one svoje najbolje radove iz domena karikature i satire. Ova manifestacija poklon je opštine Budva, a svi kulturno-umetnički sadržaji koji su na njoj zastupljeni jesu prilika da se predstavi kako deo crnogorskog kulturnog nasleđa, ali i u potpuni deo bogate kulturne ponude u Srbiji. Ono što me posebno raduje da ovaj koncert ima humanitarni karakter jer priključili smo se akciji pomoći za našeg najmlađeg sugrađanina Nemanju koji nažalost boluje od jedne teške bolesti i nadamo se da ćemo uspjeti na ovaj način da mu pomognemo onoliko koliko smo mi u moći, a svakako tu nećemo stati. Ovo je drugi put da Crnogorska kulturna mreža povodom 13. jula, Dana državnosti, organizuje kulturno veče. Prošle godine ono je održano u Vrbasu, a juče u Lovćencu sa ciljom da se podstakne dobra komunikacija i saradnja matične države i njenih pripadnika koji žive u Srbiji. Ideja da ovaj događaj svake godine se organizuje u različitoj opštini. Iz Lovćenca su nam zamjerili što to nijesmo prvo pokrenuli iz njihove mjesne zajednice, ali evo tu grešku smo ispravili. Za ovu priliku pripremljen je bogat kulturno-umetnički program u kome je svoj koncert održao bard crnogorske pesme Zoran Kalezić, koji ističe svoje zadovoljstvo zbog dolaska u Lovćenac. Savino selo, Bačko Dobro polje, Kula, Eketić, Lovćenac, to su bila mjesta gdje se moralo obići. I tu sam ja bio njihov. Znači, pobjegnete od svojih Crne Gore, dođete kod svojih u Lovćenac i u Bačko Dobro polje. Na platovu ispred mesne zajednice zatim je priređeno pravo uživanje mnogobrojnoj publici sadržajnim programom u kome su nastupili dramski umetnici, narodni guslar, kulturno-umetnička društva iz Lovćenca i Kule i Crnogorsko kulturno-prosvjetno društvo Princeza Ksenija. Pravi poklon za mlađu publiku bio je koncert pop pevača Bojana Marovića. Crnogorsko kulturno veče okupilo je brojnu publiku koja je kroz niz izuzetnih nastupa uživala u zvucima rodnog kraja i opravdalo napore Crnogorske kulturne mreže da kroz ovakve sadržaje učvršćuje odnose između Crne Gore i Srbije.